الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما دبينه الحمد لله من يا إسلامي رمضان ينقبك نيجي إتنو ويقبي نيجي ينو يا رمضان مي بياميني يا كريستوفالو غريغوريان كالندا مي من 14th of April 2021. Ya Islami wabake wana the 2nd of Ramadan 1442. Wabacha wani kana manu wakan yoneken wolonemi Sa'adul Bariya fi sirati nabawiyya ni الشيخ سماحة الشيخ وحي بن عبد السلام البالي حفظه الله تعالى في تعليقاتكم يمي ولقباكشي إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب الأحاديث السيرة النبوية وشهني مالك من ولد إلى البعث من الولد إلى البعث كجبنا فو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاشبني أفيل إقباله يعني مالك كنكلين نمبجي إسي النبي كي أتاو إسي نمبجي إسي إجي إتسي نكالجي نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهري بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان. إن شاء الله ما الحبيب وأقوسكني مقبلين إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم النسب نجي إتسي أكتياون كيوا إني أدناني إنو أدناني لجموني فو معد لجم عدنان بناتلا معد بناتلا كنزار جموني فو مضر جموني فو إلياس جموني فو مدركة جموني فو خزيمة جموني فو كنانة جموني فو نضر جموني فو مالك جموني فو فهر جموني فو غالب جموني فو لؤي فو كعب فو مرة فو كلاب فو قصي فو مناف نجي عبد مناف فو هاشم فو عبد المطلب له فو بنات لك عبد الله لجمونه فو محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب نبي إنيني
ko e gbe den jana ke chole shi no ko bani egbe ba cho Abdul Muttalib ameni ni ji Hashim ameni ni ji Hashim e bi pi ni ji ke bi ate Abdul Muttalib gbe sinaka bole beni eyole ake beni mo bo no hishin ko for sano 4p kenyin no wardrobe no hishin to mo beni mo ni sane 4p e4 now ni shilo yawa money bo here monthly salary 1000 cedis ka 4p ogbe a check ogbe o monthly salary 500 Ghana no honji no ni ne tatre mutu nkaraba no dino ni onyin un kanu ke achi inshallah ila yawmi yub'athun ila yawmin hin jebo akeyo naga oni shudo ka yibe ni gbon ba ke mari ni ti asin bo no bo 1000 cedis no dino no onyin kan alo 500 cedis je ake tumo no hustling level ni ke habo bo no jiko na bo no mashallah ke mi an ka te strike ka fi ni ni demonstration ko me ko ni agbe 200 Ghana ku wallahi monthly allowance in no after the remuneration allo salary 2000 for den ka to me ni 4p ogbe me ni am 4p na ka me ni am hin o si tomo nla ga onu shilo me ni hin o si ake hin me na me ya me ni na nu chumo dem no dey school we have a degree ko na ato olugbe fun ode ko ke apase o to ni tu o to no ke ato 1500 1002 boka yo ma sina wo so la sa wo roba ke boka ke wo mi eku ogbe ka ke nu ba yen pe eyan ete eje ogbe me na chon me na me hin o si ake hin self dependent yen mo se ame den che ni ne hin ji ame ye pa ko mbosu inna lillahi wa inna ilayhi ke e ba masala che be lejinu e ba galagbe bi an tatule ke je ko ne arne ke avele sa je bo sana yo ya ko check my record ni ame 4p alo ame ye ngame p inshallah ame di ya check record ba na ke sin monthly alo weekly ni na ba ye je chop money na aji akejo fa me na ke ba aka aje ke kotoku kemba e man te ke tina gbe aka o fridge ma aje ha aje abo emu na amere abo emu o wor gida abo emu ne emu ne aje ha me ko mo ke kotoku aka je fa me ke ba aje ha me nla go nu shilo shika on ka aje na ka meni na ka gbe me shika me kan e ka kan wa kan e shije ke gbe na ke check balance nla go nu shilo yewa neke ejele neke stage of experience nsa no gather experience ni mi okpachonu ko ke ko ne sani manu obaje no na corrupt wo ke ko ne sani ochonu wo mo wo fe sani wo chohin wo mo fike je neke ma je karatu ji nenkwe bo njole pa ke sani ochonu ololobo bo da ka ba gbe school na ni ko gbe degree na ke ko na no chumoko ye mo ko office no ataje me na esi ntwa travel ko gbe na ese ko gbe no bisha gbe na ko lu su tayo ba ko nu ba sha bo ba face reality agbene la onu jilo bi no ba ko ba sha de jojo mo edo because the sanani kan sha na me bo o blame bi na me ba hishin ame hishin ake la ko nu jilo ame hishin ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bi 'aynihi wa bil hal wa bil 'ayn benisu asani benisane yole hile ke gbe benisane hile na ke bina me yishi ما في اختلاف بين الحال والعين اختلاف كبير كي نو تتچ ني با لا لا تتچ با يو بنو با بتشين كا او سي يا هين كو ما سنا وثلاثه ورباع وبما بي امن شاكه to bedin ke ka je shika a check balance bo no hien ne coffee call o gbena no check balance call kari tenye hwe no etresi de se no fe call no gbena no yo mo de je o me ni yo mo shishi e bo ka wa pe ko ba gbasa ni na ka me ke onal ne fe call ayo ke wada yo mo de je hin o se ke ba ni ne
Bonabu coffee call mala. Hello. Yeah, Charlie. Okay, walk basali. Boga, you must know. I got a mamma, I got energy phone and walk. When I get here, Sanwa, you in a Bonafe care won't keep him and walk out and make when I'm a baby. I may not make him danger. But one program of John, I got Jensen, but what they are getting, what Jensen, about local office. Only she, then I go Jensen and Fair, catching about no your 60 years. What about a fair job? Can I actually use the Agaban way up with it? Have go Billy. Can control a pension. Then I offer useless. Like I call you bill, come a dome, I'm a little check me the potent, or not be come a lemon potent. O come in issue near I'm about no yaka chenny, Chosia Mekemba. But life felt busy. Yamukushi 60 years can't know Yagbane, Natana Bango here, Obi and Nije Boma Same Diawa, my label potent, they are not used to you. Amanya means without you. Because they grew up without you, also, or they can live without you. Ona bi huna kai no o se me ko e ba ne kamera bu mobo ka ato ni na ko e ba habu ato ni ne mbedu ko e ba habu ni ko shama tumo fi ka o fi ne ken ne nam le tumo he abo e fi ne kan bu ko o ya jado chere no e ba ni fi mo fi am no akoba ya ni ne the aged home the aged home jena ko ba ya ka mo itaje jena ko we taje inshallah is o life e ba na gbe bi o ba gbo ye abape o cemetery ni ne kenofia no agabo gbe na le life be o do fi life egbe o ka me wo mi agenda tv le ke bo wo mi o wo ni bona fe ni o bla nya bi e ka dwan ke sin life na live o bi no mo ji life eno ke bon school ya no e pa ganvi mo yi egbe ss na no e pa ganvi mo le na go black prayer nyo bia ni blofo kura le yo e pa hausa wi mo e pa dagba ni wi mo e pa wala wi mo e pa egbe wi mo ke you know blofo ya le you know blofo you know you must how na jena ka won kan ne ke ma je ni bi ne mo ba dwan ke se owo be ma bi ele ne ken na kan ke fo na ele bi ana po de je albarka febu me ni fo na me le am bi ana ka je am albarka me na ba anabi abana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laji hashim e bi na chola ke sin muttalib jwana ko ni shilo e bi na chola ke sin muttalib to akay shi Abdul Manaf le biji monato la ke Muttalibe ni le me ko ka shi le Abdul Manaf ebi e ko metole Hashim e ko hunji Muttalib me ko ke Muttalibe Hashim bini ni e nyeme ni di Muttalibe e nyeme no ke amenyemi bibia ko ni le e ajehe ko ni se mi na menu ye ni Mutalib no he eteni e awole keba makabak ne keleba hishi hine keleba ni bi na ehin efa o ekelewo ni na ese afukongo se benike ahe nyon na afion leke wo sakele wo se na kan na kaji bi na ke ni ne ekenyemi e bile alo amenyemi bibie wo se wo be na me ahye maka mo fiamo oya he nyon ne ga je nyon ne we fe pe ne ise bo Abdul Muttalib ejidi Muttalib nyon ne ya he Muttalib nyon ne ya he ka ba si bia ne egbe de nche la je bo jami no gbe no ba no ji Abdul Muttalib o mo gbe de nche e la je me ko ka isa tala ke Shayba me ko gbe de nche mi ni Shayba shaka ni Muttalib ni keleba bene keleba wa mo fa tele Muttalib nyon Muttalib slave di Abdul Muttalib la jimone fo binat al-akishi Abdullah ni fa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila ha huna ma'lum sihhati muttafaqun alayhi min an-nasabin
ke ba shi Adnan ko ke anabi Abdullahi bi Abdullahi e papa ji Abdul Muttalib Muttalib e papa ji Hashim Hashim e papa ji ni ne Abdul Manaf ko ke otia hu moni beni isnad de yo le sahih binan analani inshallah no le wona je ko be he no ka shi Adnan ka shi jeme nasabin ka shi jeme ni ne pepe ni ka jelese malaka ka shi wala khilafa fihi albatta ni ne talate wona bamako be enehi ake ese ya on ka shi Adnan Adnan mukhtalafun fihi sime ko ka Adnan on ka shi Ismail no ka shi Ibrahim kete ya on ka shi anabi Adam alayhi salatu wassalam atwa anabi sa on ka shi anabi Adam ne di wache Adam ni ne ake ni belaji kenklen bomo atwa sa on ka shi jeme arabe ene egbe ameni ne ame culture hi egbe ame heritage hi ame keni ne hwe nasab ose heno jame kehwe ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام وانا جيكو بيه أكشين عدنان نجي بالو إني منا تشكي أكبنا أكبي النبي إسماعيل إبياي أكبي هو عرب بيه كبيه باني بالا كبي نفولي كجا نونشومي ألو نونشوم بيه أمي بي إبي بي نجي نبي عرب بيه نيوم تشوالا أكشين بي na wono jilo wa nabi sallallahu alayhi wa sallam enye cho al hasan ke husayn ake ebi laga wono jilo arab se ene ya me ko chami fa nabi sallallahu alayhi wa sallam ashrafu an-nasi nasaban anabi ese henche ni ese hia gboji fi mofiamu ona ke shinota ke aji moni foboe mchoke oye Ghana moni foboji nanado na moje papa Akufo-Addo Akufo-Addo na je papa ke ka atwen papa le papa gbomo wuluko papa ne ke ne gbomo wuluko oni jimeni juba me family mi ame luma me yo amale ba me family mi ayoko ame kamale alo corruption nik ene example ke kenke ha ka atwen no na ke bo chinota ka me ne gbomo wulubini yewa ake mene lineage ne je mi am family lineage bule yehi anabi no efi mofia mono ashrafu an-nas nasaban wa akmalahum khalqan wa khuluqan nabi sallallahu alayhi wa sallam beni nyumbo bole ha suni nyumbo bole ye no beni legbomo eji ha keje encho ke ba shi na de shishin beni nyumbo bole ha eye mu fi mofia mono wa khuluqan esuba hu eye mu fi mofia mono لما رواه واثلة بن العسقع اجا حديثني صحابنا تلاكشين واثلة بن العسقع امامي الريبورتر رضي الله عنه كاكشي قال واثلة بن العسقع كاكشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاكشي يعني بيوينه بمني يا جماعه انتو مين كانوا جينا اغبامي كان نبي كيكشي إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم حديثني صحيحني صحيح مسلمي النبي كيكشي الله سبحانه وتعالى ايو كنانة النبي إسماعيل يبيع مياتشوي كيكشي كنانة ايو كنانة نو يا نبي إسماعيل ابياتي واصطفى قريشا من كنانة لو يبقى وشي نا تشا ما كشي نا تشا كشي clan نا تشا ما كشي كنانة قريش هو لبا وشي بي يشوي امي بي ni eshwe fe shwe fe ne shwe ameji tatata hashim bi hashim eshwe ne we ebi ne we bi ke na bi ne we hashim we quraish mi ana hashim to beni inchonye ni ke ba Abdul Muttalib saniye hashim le hu nyuma wo ameno femini fi quraish ebi fi aken ne fo ameshwe fe na me we hashim no fi amefi aken na nabi sallallahu alayhi wa sallam eje hashim no mi ne ke wastafani min bani hashim hu afemi inko be ne kan afemi
awon no fi Hashim bi afi akin wa banul Muhammadu sallallahu alaihi wasallam am fi mufiam ahlu baitihi ahlul bait nabi sallallahu alaihi am fi mufiam annabi ebi ke nabi am fi sia laga onu jilo am fi Abubakar sia bi am fi Umar am fi Uthman am fi Ali ke ni mo drobo no na connection ke be no miye bebo hu amini bebo hu oba church fi onyu ejo be na kan mo go ho je ngba no ha ne ngba fi po bebo ko yin ke bo hu o shi ako aloje na kan mo ko yin bo o shi ako ke fi cho ka yin we bo ba na be ne ba ji ha Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to no ba na ye ni le na kan e wo be mini anabi sallallahu alaihi wasallam show interest yeah Aisha radiyallahu anha mino o yande ke hale ne connect family e join wire Abubakar Siddiq jino ona gala onyu mwe shi ano yawa Uthman bin Affan la anabi sallallahu alaihi wasallam e bebi na anabi po ba ga ba je tajlatin le eti anabi sallallahu alaihi wasallam ishia le atwe ku meke jami ya mo bi ye ko anabi ke ne hami bona fe ni ma join me ni wire ma connect wire na anabi ke bi hale ana bi na be smart negbo ami ishia o ke ahie ko ni mo he yo wala ye e ko ahia ko conclude go it the same house anabi wire no get in ba join wire ti or reconnection na ne bi ha le conclude go ene wa to la ke zunno reini le oni nyumba we wala yedi le di bio ni ehwe ke yele se mo ni yo di Fatima sinanta Fatima sayyidina Ali we ya connect radiyallahu anhu sayyidina Ali yefimini e ya connect obi yeta na nabi sallallahu alaihi wasallam ke la ke o Uthman haji iye conclusion gwen ke ba habu ona keke bia na bi emini e nyeshia kusum gbo ne yo jeme ba le kusum gbo bi e kusum gbo bi e ko ne yo jeme akabi yo kenkle habo egbo second one wakan habo lewe agbo oba bi e ko musuni ani bi ke ko yen ko ka ba wo sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam connect bien na mo ehwe wache ke je khulafa ar-rashidin for me wache menye 3 Abubakar e connect na mo connect e ga bitation na mo ko Uthman o ene wache Dhunnuraini e pe kan e bi enyu wa wole mo ne e kan enyu Uthman bin Affan dino Ali lewne ya Fatima na mo ehwe Umar bin Khattab la ibn taraka Hafsa لو انك جوين النبي صلى الله عليه وسلم شيا وانا كان خلفاء الراشدين بين في انا نوني اتولا خلفاء الراشدين المهديين اما هو ما شيا في مفيامو لا go ni jilo am shia fi mofia mo because I mean I connect to the most prestigious home high tension and I connect to deni sallallahu alayhi wa sallam wa Abul Qasim kuniyaji wa Abul Qasim kuniyatu min kuna nabi sallallahu alayhi wa sallam ya Abul Qasim anabi sallallahu alayhi wa sallam kuniyano jinu kashi nake obigbe bachebu ishi ye gamie na ba ajeleche atweche ajenye ashelenye asheleche ashitenye ashiteche la onu jilo boynye boyche la woni shilo hausa na ake baban tuni baban kande baban tanku la woni shilo baban wudu ina arab mieno na correction abu neken kunya na hu halal even keji okpe ko yo anu bafo o ye gbe no ke kunya ko wo hi to bi na Aisha radiyallahu anha atola ke si ummu Abdullah
Abdullah mami be minin na Aisha ho kasi be na 83 years na egbo nyumo ha labi ene ho ejenyumo e wale na nyumo gba jano to yino nyumo ha labi shatola ke ummu Abdullah mami o ye gba no ke wo ya ke Abu Abdullah Abu Abdurrahman la woni shido to mineke Abu mini Unaysa bon Abu Ilham Hafiz go back inshallah Abu Humaira yawa ene noni eba ene no jino ni ta tete noni ehi fena na ba chebu bra neke le jera go ba no obi de chebu bra neke obi ke bra abu bra tanku obi e ke bra ene no ji gbe na le ni timo ka to na ke respect e hambo ko na ke jonshi abu neke Abu Huraira le na ke gawro ni ke mi radiyallahu anhu le ne we Abu Huraira akchala ka Abu Huraira ene he wo minaka eji alon teche mina akchala Abu Huraira eji alon teyu le ji Huraira hirratun mino na akchala na kan ake ya alon te ko ne kele hwe efia ene ya egbomojilo ene wa bia nabi sallallahu alaihi wasallam ken ko alon te abile kan ko alon te ake gbe wole ake gbe sa won kele hiyoshi ne ken ge sa won kele what about alon te wana anabi sallallahu alaihi wasallam innahu min at-tawafina egbe meni amefi boka me hiyoshi ke shinemi alon te gbe wanyo kele hin wanyo kele hin ina woni shilo e wange kwa ko amalon te be ni bode nje ogbeko osaji na yi Abu Huraira jino Abul Qasim acho anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qasim papa ene egbe ekunia jimpi na ke chole ekojimi ni Abul Qasim ne ke gbe ne Abul Qasim na animoko ye egbe ni eke wo ehelo anabi sallallahu alaihi wasallam be mini ile ye life ye wala mi esa animoko ke na kan kunia wo yi be mini anabi sallallahu alaihi wasallam esa ni buhu wa ko fo bi na tata Qasim ko wo o ya kishin Abul Qasim shi yajuzu at-takni biha ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam shafta na nabi egbo semiye gbe kan ke sho banyo ke wo yi banyo ofo bi no wole Qasim ke ko wo ya kishin acha ba kishin Abul Qasim ene yajuzu lima rawahu Ali radiyallahu anhu ija hadithni Ali radiyallahu anhu report من هيك كشي قال يا رسول الله إيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم كشي يا رسول الله أو بني مچلو أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أني هناك بكان كشي كجي أفو إهامي نعم يوموني word now use ordini ke أفو إهامي هناك أجي كان كلام بيه ameji mego na metumo won na meje hin tumo won gwen e ba ye kaji efo e hami ejile wa ni le no wahidun alo wahidatun la yokume pe eto ni ne papa ni ne papa osofu ke yokume pe ke ko oda kona jin ko gromehu se ke pe ya me le ko me pe amene me ye ifa ali se 3 alo 4 na go no shiro o bia kaji afo ha me banyi balake nwo efe mo ni ole ni nkele yo bia ni ji Fatima na ji mo ni ba afo alo amoko to ji mo ni ba afo wa anike afo ha me iye igba keshi mawole nko ogbe ba wole lu wa ukanihi bi kunyatik mawla ka Muhammad lu ni ona ka ni bi sahaba onu ko gbe na tele Muhammad da anabi sahaba ole mo ko bana Muhammad naam ene tam ne wala min jinu ni inke kunya na ke chobo inke ba halelu na ne bi ke naam ejiji obanye owole after ningbo ayegbe na wo bi gbe ake Muhammad ni kunya na ke chobo mi akbanya ke che akwache mu wali annahu thabata an kathir min as-sahaba radiyallahu anhum annahum sammu abna'ahum Muhammadan ene wo bana ke anabi sallallahu alaihi wasallam ese sahaba pi amefo bi na mewula amewo bi akashi Muhammad naam wa kannahu Abul Qasim na mewo bi ko ma akashi Abul Qasim
وبه قال جمهور السلف والخلف ene me no jino ni salaf pie ni ne opinion na me yemi jino ka gbene me ni baya mese wa fuqaha al amsar ke ni le loy na sana ke fuqaha al amsar ka fuqaha al amsar a chon me ko meten a chon imam malik shafi ka abu abdullah ahmad bin hanbal meten abu hanifa gbe ulama fuqaha al amsar me ni le lo na kan ta me yo city lawni jilo abu hanifa radiyallahu anhu rahimahullah subhana lena kan ta me hani eyo jengbele ko chon wa anake masail dikuma pie ne bani na ale ko ye o ye city e je no nuoni bi akrowa sa ni fe nyani lawni jilo boya bi na tumo talibi ko no le no ko student no le no ko wallahi ka aja manko sheikhul islam jibu wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna li asma'an ama ka example of ulama wal amsar kaka ulama wal amsar to biane jaka ni mo e ho akrowa ko ka abu hanifa ho akrowa ko to be ni boli akrowa biane a to heni islam egbeleye o example biane ke bo ni lo jibo shi Ghana oyo kamo ko ni lo ne Egypt ne Misr allo e Saudi allo e Damascus ne ke gbe me na ba ta ma ke ulama wal amsar bo aka be gbe Ghana masail enye ni wo yo e bi ene ni le apo de nye kengle enye ni yo bi ene wo be fe be no bo no le ni de nche e ha de nche sile ke o to ni ona ke o chele obe oho ngala inshallah ko ya hinshi Sudan to 10 years allo 7 years ko hinshi allo Saudi allo hi Islamic heni a bombardement make Islam ni le yejeme la onu jile bien khilaf kan masail ni yo jilisatul istiraha no de jeme jilisatul istiraha kama shi bia enu ko dan gbe nenu ni mo confie masalachi enu e ka ga no ko hiba masalachi e benenu enani mo confie jilisatul istiraha ka no ko hiba masalachi e benenu ni mo confie tek ke ewe ne e asujud e fe tekbir e tashi efe ewe ne no raful yadin kana no e ka no ko hiba masala ene po de nchele mala teba bisa ba ko keje na ba ya masail jini yo nwe no teta ba example na ba ka keshi tasletin insemination sperm insemination na ke moko ifo ewule fo na ba ya ko na ba ka shi ake sperm moko afi sperm bank o ko tie ka ke ko afuse ke wo inseminate ke wo yo ewo mbemi ni iba ya fe ko zina ena zina ni aloje zina ni okay وهكذا إلا تسلم إلا أن تسلم إنه أنا كشف إنه أبون كونو ومبو أنو يشي يوا وبو كاتشو أغبي كوتو أنو بو تشو عالم النين مصري بإن شاء الله يا هني Islamic country heni le la ke ni le ona me become je na me babie ne ke to me chon dead money medical doctor ke egbe me ne babie chon dead heni ba ye ni the hospital bibi ko ne ba ta ne ba ye ni she doctor ne outside hu heni ni le like research machine wana ke egbe te nwe ke wo jame ko na ke e fe ne ke na ka no mo ne akaze hadith alo fiku ke babie ga ba chon bola mini no ko challenges ni kasha ala ni bibi kume mini salatul fatih concerne salatul fatih maulidi mini ene me ne ba hie wie mo ahun like masail ko be e ke hadith fe ulumul hadith fe ne akasiye at least degree ne ba maulidi salatul fatih me pa ko lolu onu yi wala onu de ba hie mi ahun ke gbo masail be لا وانا علماء الارين فقهاء الامصار له نعم امجي مالك شافع احمد بن حنبل رحمهم الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاكشي ان لي اسماء النبي كي يغبي بي
ana muhammadun wa ene hadithi ni ne ka nabi sallallahu alaihi wasallam egbe ba hawa ke bukhari ke muslimi anabi ke yake shi inna li asma'an ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun sallallahu alaihi wasallam anabi ke ye gba pi ye gba mi e meji muhammad sallallahu alaihi wasallam emi no ji ahmad muhammad mokoni akanfo wole ahmad to momo ke akeshi le kanfo nyumbo be ni gba ma de san nyumbo jiu yi nyumbo ejiu anabi he ne kanfo wole ka ke kanfo mo yijie mo ke kanfo mo to mo recommendation ke endorsement ke praises ako mene bo mo de ke nyento mo ne tuni ha nye wale na hibe ni na kaji muhammad eshishi kenya nto gbalo meneji ngbalo kenya nto mo ni femi fa le meneji mo femi meneji mo ni mi ehye meneji ne kene meneji na wonu shulu na te muhammad be ma de sa fe on ka teshi enwe na wo ye teshi wo ye ghana west africa teshi come to mushin si wan kan fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne la no ahmad ni esiji le e kan fo wonyumbo wa ana al-mahi miji al-mahi no jimini mukona kala tumo noko mukona egbe onoko neke mahi yete sin alladhi yamhu Allah bi al-kufr miji moni ni mo ke fi an ma sha ni mo ke mi tumo kufur won jamo e fi an miji moni ni mo ke mi bani e ba tumo won jamo aba flashlet la go no jilo o anabi e be antivirus ke ha kufur la no jilo antidote ni ke ha kufur vaccine ke ha kufur ko la nabi sallallahu alaihi wasallam kufur be gbe o tuimi wa ana al hashiru meji moni abua hina lo mbua mana alo abua hina ke bango alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami meni wasana gbele be ma de san fia ke ba abua ihe e wasana gbele na abaka mi akesi iya ni akpa Allah subhanahu wa ta'ala fa ni ekojo gbe ma de san wana tam Allah mi efu ko beni ba nya ya Allah yin na kan gbila ba na anabi adam alayhi salatu wassalam hunu e bashi ni hunu cho moko wo atale shi bo ole ake mo onyemi e wo atale le wo ele ake wo atale ni fe nya wo atale latan chame ni won ho efu moko da ba na nabi ibrahim akesi e to won pin ya na Allah ni anabi adam akeshi eke nyumba yueni anabi adam ya kwa nyumba fa anabi adam ake kash yengbo Allah subhanahu wa ta'ala eje to egbele ni ngbole be mini ye jannatu wa adni be ni ye pa garden of eden emi won yengbo abana nabi nuhu ake ya nuh boji kenkle moni numbo febo chulo rasul ya na Allah subhanahu wa ta'ala ni bi nuhu ba ke nafsi kai min jwe addo akoni fe ha gbe ma de san e woni ke min jwe abana nabi ibrahim alayhi salatu wasallam nafsi nabi ibrahim father of nations abraham ya kash nafsi la nabi ibrahim ba ke wana nabi musa alayhi salatu wasalam anabi musa lon ka analela ke nafsi ke kai min jwe atula ko ni vumo ko ni ngbele egypte daga sane yin gbo Allah subhanahu wa ta'ala do me ni o minti shini ni do mo te mo nti abana nabi isa ni jesus of nazareth son of mary alayhi salatu wasalam ni mo ejola han le ba ke nafsi ko mi fon ye gbe ma de san amekom ya ke nyombo na me njami bi amini shiame ene mi se gbe ke adumala oyin e ke no ba hukumi o mi shini ndumo de je nafsi nyele nyana muhammad sallallahu alaihi wasallam le bene yo jento na kleke ayashi akleke verses na kela ke le ne ke gbine be tomo ko enyumbo yin akela ke eshai ni efe akekele
esha ka agie ba fe esha ko bia ne no nkwalo esha na efia no to na akekele esha oni ken he ne ba fe hu e kele la ke ba fe esha ko no akekele wole certificate mi clean 100% le ale garantie mo wonya na le e suratul fatih in makachi inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanyana le kat anu bamade sa fia ke ba bo ahin anabi sallallahu keje kenklem monabo ke ba shi moni na ba gbo na agbe ye je na mi mo fa ba bo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam here ake ya nabi Allah kenyumba ya wi kenyumba ke Allah ya wi awo kwa wo fai wo ene na anabi sallallahu ene wana to na ke al hashir moni abua hina ye nya lo moni ebua mana na ababua hina ye nya wo sana agbe bileno jenna nabi baya nyumbo hin ne ba ke Allah ni wa ke Allahumma sallim sallim Allahumma ummati o ya Allah umma ya Allah na mi mobo ya la bia me sane ko joma me ya la na o mobo ne ba fe sujud ye nyumbo hin e kenyi ba ma she nyumbo ba ke ya Muhammad irfa ra'sak was'al tu'ta. Okay, oh Muhammad wo hieno bia ina ke gbineje ibada gbineje gbina fi salat ni de sujud bia me wo hieno no fiano no sumo bi akeba habo me ke gbine wasfa tushaffa bi shafa helemo me no sumo me nyumo ihabo na kan hebe e moni pe ne ye wala wasa gbile jino ambia gbalo ke chulo e podencha ameka amete se beni wa anu tijani abia ke ahmadu tijani lewu ege patakali ko baba wasa na gbile no datu mongwe kutokunu yo me 70 minimum 1000 ne ba fe me smuggling ege ba mo me ke wo mi ne ga ba fe smuggling ke bote paradiso kengle ona ga ne simple ni ona ke bino shi qur'ani ke sunna se yomo fe yomo ba ke gbeke fu ba na ke ene jomo ba mi ole ne o wasa na gbile le nche kan aya ni mo ke ake shi beninya bajele mina kayo nyaba kunye sekeba wasana igbile moko wa atale wasana igbile ahmadu tijani ni mo yakọ atale ni mo yakọ jarabia na mo pa abo te do atale ba wasana igbile no ina wa no julu ni wa na omobo special service ale mano omobo ene shemoni balo ke chulo epo ka shi nafsi نعم لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد من وانا النبي اول محمد ما با ان لا كيش اول محمد لو من وانا اول باك محمد صلى الله عليه وسلم لما كان اليوم السابع من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنه جده عبد المطلب ودعا له قريشا فلما اكلوا قالوا يا عبد المطلب ارايت ابنك هذا الذي اكرمتنا على وجهه ما سميته bemini ina gbi niji gbe pawe 7 days aka ne okeje binu ke fogbe ken la ko ni chulo o fole waka keshi Monday alo fole Tuesday ke hunu enyo ko shin by still a Tuesday o fole Tuesday to 5 me alo 4 p.m. alo any time within Tuesday ko fallen Tuesday to 4 me aka ne village ke jeje me o Tuesday digbe kenkle ko aka ne no ni yo hin o ka shu Tuesday no ni yo hin eje obe mena emu ko na mena egbe o aka ne Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday she ka fall Tuesday abaje le po maybe Monday she ke na kan Tuesday hunu e anyohye e shi be je na kan mi ni kaje na ho another day ni be na kan Tuesday bo be ma de sa account abu mi alo jembi account abu mi Tuesday ni she Islam account abu mi mi ni Wednesday ni baba je gbe kan po maybe Tuesday no like wonu shulo be na nabi sallallahu alaihi wasallam na gbi ni je pawe ni je 7 days e ke be na follow ona ke min wiladati nabi ke je gbi ni afo nabi sallallahu alaihi na 7 days e dhabaha anhu jadduhu Abdul Muttalib ne papa gbe to hale
na kadi bini anabi sallallahu alaihi wasallam e sunna humina ka na kata sunna po je ko shi arab se egba me culture la ko ni jilo ay ka afo bi agbe ko lo hale wada'a lahu quraishan ni invite me na ba fi aba ye ni ka ebile nje ena bile na afo ene ya islamie no je sunna ni ko lo egbe sunna ni shina ba invite me ake aba na ba fi party kan agbe ken aba ye ni kan agbe ken ona ka ne bi adine ba ne ba establish tribalism ke cultural mini kusun gbo ne ba establish ko ke ba ke ne ba ne fi ani kusun ame kusun e fi o ke ba islam Islamic religion it's objective is what is against you and what is for you say Islam ele gba na no ni osumo ke no osumo je Islam di e ba satisfied Islam no di no ni fe ni Islam ke fonction abo ehin abo ona gbe ken bibi o komo le no adun ale keke le bo ejebu be ne mami dun ale eji mami si on ba kwa ke ni gbe ken sumo eju e han le doctor hun ke agbomoko e gbe ken bibi o na agbule le bo ba ju fe ka mo le keke ejeme ka mo le na ka ba agbule mi ne wo doctor le je no ji whether bo sumo alo sumo ti ne yan ba fe energy Islam party na ba cha ka for bi o ba na ba ta na fe party e ha me kusumbo ni je Islam na ko ni jilo ko lo egbe nam Islam ni ka gbe ko lo na ba je ha me Islam na ba fi sadaka ke ha me nam ko na onyanyo me enyo ko eten ko na ba wa bo na atuni ye hia no egbe kan na ko ni jilo ni eche Quraysh bi na ba yeni a yeni etan na me bi la ke o Abdul Muttalib money obine no chewa ka oba yeni money owo yelike nu mone ye hewo mini gba ji no ke hale qala samaituhu Muhammadan de keshi in wole gba keshi Muhammad qalu falima raghibta bihi an asma'i ahli baitihi min woni to gba ko ni kusun gba ko no ke ba hale eshia bi egba jimpi na yo min oto ko no ke ba hale Mudar Quraysh Hashim Shayba min oto gba ko no sino choose gba ne ye different fi gba jin fi ke qala ni kakashi aradtu an yuhmadahu Allah fi as-sama'i wa khalquhu fi al-ard ekeda ke min taw ni nyumbo ejie ne kanfule keje nwen pawo nna kanon gba ma de sa hu kanfule وقال حسان بن ثابت بالو إلا لا لوني money إلولا poem أنا يسولم time لدي حسان بن ثابت صحابيني شاعرني إنه حلال يا إسلامي أهل السنة والجماعة نبينا كيفية من هجومية مصادر إنيوني قال الله قال الرسول نمبك يقبلوك يقال الله قال الرسول مية على فهم السلف نكني بيتنافق أقبنا إكو يسي نجي شعر أنا بكايسي إن في الشعر أثر شعر مية لا نبع لا مجي طلع البدر عجن نشون ني أبالو لا كونو يشلو إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني أنيت فلم أكسل ولم أتبلدي فلست بحلال التلاء مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي نبالو لا بيان قالوا لا تان بنفين بناك على حلال كوسم لا طلع البدر علينا بثانية أنا ما كرنت مفهوم لينا وإن شاء الله جويا ما كرنت بقى إنك واكيلا لا هو بنا شو إسناد صحيح لا كاو مين شو لا كذي نعم ونيسا oh okay go and drink okay now Hassan bin Thabit e kan fo anabi sallallahu alaihi wasallam boko ka se ganjio Hausa ju Arabic ju no beyemie na me ne gbe kan
tashini ulula ha nabi sallallahu alayhi wa sallam beka kaja sahaba tanto na lula na ke kanfu anabi sallallahu alayhi wa sallam ene wa metemo komeko Hasan bin Thabit jo komeko bemini anabi egbo se mi edom masalati mi ne lula la ken kanfu anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Umar shajeme tuma akpo mo tuma Umar npele ega oho ko akpo mi ne nyo anyo gba mi woni efebu ebe bene yo wala mi bi ene illa ye ne stop mi o ko akpo mi ne nje oho bo me wo ahlu sunna wal jamaa be ba gana bina bale shirka fa chon o akene fu afadan qala Allah qala rasul qala Allah qala rasul shibia ne inshallah emi ejofio lala hu halal ke kwa se mo no le gamel lo kwa se mo lala beno le gamela je no na ke ngongo ewu mi ke ni bi beno le gamela na ka ya no lo lala na ke ke hanabi sallallahu na recordo ni ko ta se bo ke mi o kan de Quran de to bo kan de hadith de ko sun ahun lala ni akejo kafiri lala na ke beno le ni gameshi o mo pon na ya gameshi me ne pa esiji abulele ni islam efe ni bi nehi neke ayo pe ne hi ayuhwe mo ni ayo gbe na ason lala ke hale jamala ka onu Hasan bin Thabit na kan el son lala eshio kafiri bi akpan Quraysh bi na me ke islam cha na nabi mba be ko la ka nabi sallallahu alaihi wasallam e ba stop la lo no ka nabi ka ja ba Quraysh mi wekuni illa me saji fi aki waka ba ni ke ma hambo ni ne ma hambo lines ni ko ka wo mi ha sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Thabit ke yake shin wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu Hasan bin Thabit jinu eke wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu eke numo denche jegbe ni eche egbe ko keje egbe ami bona fe ne ke wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam agboje eke fadhul arshi mahmudu eke moni eye arshe enwe arshe ni ji nwe manche ye ni se che atola ke mahmudu Allah gbe ko mahmudu mona de bo fi ake njiyo yi na kanfo wole mona e se kanfo mu وهذا محمد من انت عشان لو اتولى محمد لا قالوا نجلو او ني مغبا كو محمود just na je wa wepe ya mudu ni me na tole محمد او ني مغبا محمود ni just aje wa wepe ni nation ni mbokan annabi محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء ni الله ko kakeshi alhamahum Allah azza wa jalla an sammuhu محمدا ni mboden te degbe ne ke wo chema trimi akemena wole Muhammad nyumonya fe na tole ilham nyumoden chenye ke wo trimi ke ko fe nuku o fe nuku papako la ka onu jilo nyumoke noko wo mo ko trimi na fe nuku fun no ne nyumbo fi oji emo henyelo ko gbe bona fe na kanie ba bona fe nyumoke tun esande ko na si nyumoden che ti mo ko ke fun mi la ka onu jilo na wana kajibe ninyi wake wametwimi yake menacha lake mini Muhammad lima fihi min as-sifat al-hamida because ya Muhammad ba mi mokoni mini esuchu ake eda ya ba mi echu ake mini edashi shidaloni li yaltaqi al-ism wal-fi'l bona fi ni ba kanutu moyemu wa yatatabiqu al-ism wal-musamma fi surati wal-ma'na bona fi ni monake gba wole ekegbe eya pepepe ye gbe boni eji ka gbene gbe mi ni ne ke ya pepepe la nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etu gbe he ni nyuma ni gbe na ke to nyuma wo tu ni nyuma wo ya nabi sallallahu alaihi wasallam se ولد صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلقت من شهر ربيع الأول من عام الفيل كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفول يتيما إشجي أنوسا أفن الذي مكوني إبابا بميني إجيك بكم بيبيو
la ko ni shilu bemini eje abefaw wa nabi sallallahu alaihi wasallam afola akeshi awusa moko ne papa gbo na afole alo me na afole se me papa gbo na sile e papa egbo dani afole malanke afole يوم الاثنين لثنتي عشرة إكافول on the 12 بكمي sorry بنيجي يوم الاثنين بنيجي إنيونو نيجي Monday لثنتي عشرة ليلة on the 12 بكمي نافول بكي نا أتوم بجي بكي نتوم أتوا 7 ألونو كوا أشي بيامني دوه وفين أتوا بكي كأشي بنا أتوا 4 كأني بيفان أتوا بكي la onu jilo ki asidani je ba chele ke je chele hunu eje ko e no ni yo mi farab sam nyawo chola ke beke wa fola na kan be am on the 12 of Rabi'in al-awwal min am al-fil yashwabian shineke qissa ne na kajibini ni ibn kathir ke oras scholars ko ke ba me wujami shi ebe isnadiku be na ka ne ke yo aka fola on the 12 je anu kwaleni je sahihini la woni jilo shaka afole Rabi'in al-awwal mi afole mande ja hadisi sahihi na me banamba support ne afole amul fil ya shwabiya mini shwabiya mi ji be mini abrahatul ashram usafu nukako ye ta chole ten habasha ni Ethiopia ake Christianity ebotemi on ehane na jealousy ke ha Arab say na kan time na ta anako Islam anako gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba chon gbalo ba ko na ba fole ne ke abrahatul ashram ne nefe ebana nye ka wo ngayeli ake mine woni ke me fe teshin keke the biggest market in a day alo year ye jelen fe keke ate maka kaka jemena afi hajiye aka jeni woni nje neje Ismail jeni Adam batoshin mino ni me ya jeme because harm economically harm scampi kaka ba cha World Cup e Ghana me fiena baba amaje jelen fiena baba Ghana mono ho banku e Ghana abahi mono ho neke abahi moni yo mo ho mo abahi because mo fiena ne bangwe abahi ni wana Ghana bi ba jala wana kanoka te haje na me yo na me na say economically many amemanji jeme o fe ya ke ya fite Kaaba ne ke shwa gbo menye ake no junu na ken ya na ke ya fite Kaaba o shwoji leader me kon ke a shwo pi ni shi asahi wa no jimi ni shwo agbo ko meni amena ke shi ke je shwo ne se mokobe na me ana yen ni aya na fite Kaaba story se ke shi inshallah je no ji no ni ke wonye be mi na me sheje nyuma hani low flowing lo tay ke wa mena tay si te ka ngmete ko me am soje se ni hie shwo se ka afonte ko me ke sagboma de san ke kele gbomo fe fufulu na kaji be ni nyumbo denche hani ni ne lo flow denche ka me huta e ka ba yi ne gbia me ke shwe la abratu la shra me se mi ne eto ajofo ne wo shwo akeke njofo ni nyumbo fe le kofi ko wu le na hani lo fun ko mula le te an egbo ejen si mo to esu eyan si wo kete yin efi e keke ni ne ko me po kete te fi e keke ni ko me na ne ko me po kete fi e ke to e po o be na fi le ni ko fi ko ni mo plege ne ya Quran mi suratul fil ni mo ke the chapter of the elephant wana ke shuopi ni ko ni wa ke mi ni fiel jamul fil shuopi e shuwa ku mepeni mboka ya alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mboka ani aje ko choko beni mboka ashabul fil meni soja fo ni ke shuwa ba bena ka me dile nyumbo egba ko bolo mboba egba nabi sallallahu beni saniyetile wa afole ye after ni le ka keshin what wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman afole be dani e ba gbodo na afole me ko kai shi be min na kan shuwa sani e ba 50 days later na fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in less than 2 months na fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bona fe ni me ke na ka shi no komba like Quraysh bi ne ke Kaaba ni machine numbo hie yemi numbo
to na ke ton noko humba naka noko ani ba ne fe no fia no leje anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni boke ton je fia ke wulida yatiman li anna abahu Abdullah ibn Abd al-Muttalib مرض أثناء رجوعه من تجارته إلى أرض الشام إذا كي يبقى إذا عبد الله بن عبد المطلب يبقى بمنيه لعبا مولي ni eje na kan time eje Sham ni Sham he ko ni ne Damascus man ko ni he ko ni Damascus eje jala ne ba ko se ba ni hela mole ni egbo fanazala inda akhwalihi bil madina ne la mole ya hi enyama kuma ngoye Madina famata indahum wa egbo ya Madina hela mole be mine ko se ne ba shine ba agbo ya gboye inine ewafa inine kumango ya Madina wa huwa ibnu 25 sana enye wa huwa ibnu 25 sana enye akaye 25 years bo malam eno tekpa ka ya be bonchona mone 25 no ne 25 years ani be le one ba mare modrom na waka agbale le 25 years ne mare bo che kwa ke ya nyumo ke nyuma na obo inshallah non pe wajo ke jinu baada an taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlan fi batni ummihi esha nabi sallallahu alaihi wasallam ya mami musumi me ga na ntama nabi na 8 months esha woman na ba fole ne yipagbo wa hadha ablaghu yatim wa a'la maratibihi ka aton okay ofan Monique nyumboke wo ofan fe anyanu nya leja nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakan mo fe bo ofan efe ko ake bo useless jibo ake mo ko wo nyanu nya kuma moni jile leji Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وقد ذكر الله يتمه صلى الله عليه وسلم في كتابه المجيد نموتي اتاكا نبي للاك ofan je story ke ni mekuma henin bo kake shi ألم يجدك يتيما فآوى نبكي أني إباني نابو نجي جبريل عليه الصلاة والسلام ألو أني شيء إباني نابو بيامني أجي يتيما أني بوجي يتيم جيبولو دي أفن جيبو دي أنسان جيبو فآوى نبجا جيبو كبا نيني اتمبوانو وأكثر أهل السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد مجيء الفيل لهدم الكعبة ب50 يوما. ني لا بينا أمباسير ني أهل السير historian say pika ka النبي صلى الله عليه وسلم afole ye biamini abana bafte Kaaba ne disanie no gba abratul ashram e ba bafte Kaaba benin na kan sanie ba ni mo destroy na kan sanie ba within 50 days na fa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ابي ان بيا كمن ونيك افي ازمي من وني هن مسلمز في ازمي لنت وي في ازمي ماندي نيك جا كميني ماندي نا فومي ni mande hu na afemi gbalo alo afemi tulo ye bia ne ni bida abia kwa keshin ameke abia ne bia ke mini woni le fi o azumi Monday. Ne can feel as me Monday because after me Monday. Mene mama le follow jana. Hadithi kubenaka. Hadithi sahiha ni eyo ajimi ni abila ke hani Muslims hana afi as me Monday. E ka Monday agboje yemi. Afi as me Monday. Ane be mino no ka afi as me Monday. O je le pet ni afi as me Monday. O mo ko ba ke be mun ki a birthday ma fi as me na mo chubo. Ane be jene fi azumi birthday ibada gbini Monday ibada ni gbina ke janyumbo ake azumi janyumbo ye mini simino ni ane bi ochusu Tuesday alono ko ne ke na form ye Monday na mini agboje na ka na afemi gbalo ye on Monday ene hu e fata Monday femi ni ena agboje o Monday gbine ya agboje ni gbewulu ni ne wo nye fi azumi Monday bongo ga dabi bo ogbina ga fo wo fi azumi ko keke wo bi wa ke na mojibo who are you bo ga jan fo Wednesday wo fi azumi alo ya fi azumi who are you
onu aka Abubakar ka ke sha fole Tuesday o le hu afi azumi alo fi azumi onu aka Umar ke na kan kawai bid'a biya me noni nwa me naji na me so na me fi aka adini efi adini noni ka adini ni ba ametri so mo na ba ya o ke no ko ni e ka ametri so mo na e ya jamede ncha me draw adini enini ke na din ne ba to ameline birthday haram ni Islam mini birthday wallahi Christianity put in your birthday be she bia na me birthday wo mi fi mo fiamo wana pastor e mo pulpit no e birthday she ko adi e ba wi an kwale ko ka Jehovah Witness no pe ba ka birthday den che me ni ye birthday ye Bible la mi ye kufarun asliya me ni kafiri jinja me asl kufarun asl me ni kafiri hausa ni ba ke arne kan tudu kafiri ya gonno leji moni mi ni ameji me na me ke birthday ba one jalo zunzuru to one jalo wo Christian papa ye birthday Christian papa ye birthday wo hadith na medu aga abia ne bia ke minu ole fi azumi Monday abila ke minu ne ka fi azumi Monday na ne bi ke na follow Monday na agbochi na fele gbalo on Monday ولما ولدته أمه آمنة بنت وهب أرسلت إلى جده عبد المطلب فسر بذلك وأخذه فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه بمني آمنة رضي الله عنها آمنة بنت وهب نجا النبي صلى الله عليه وسلم إمامي بمني فولي نتوناك آتي إنكبا نجي عبد المطلب na akele sa ne nemi shehi ne wa nabi sallallahu alaihi wasallam ke bote kaaba mi shiami ne bon ado afemo ke ha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bon nyumbo shida arab say dana ba fa nabi amele ake adebolo ko yomo sigbena ba chona ke ba jana kan adebolo no na ke ha Muhammad sallallahu alaihi wasallam o jemfia ke mo fia mo le ake adebolo ko ye. There is a supernatural force behind creation. Sike ba feten abajale no ni nyumbo tubalo Muhammad Africans Ghana na kai tama mele yake shin atana nyumbo ye o twedi ampo nyankopon amele yake nyumbo ko ye na kan mawu amele yake mawu ko ye ubangijin ko ye sike aba feten na abajale mile tawo ye wode no acho anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fiamo no ba hin se o jaje ko pa ye se hu e o yin e patan wo arab say amelia ke nyumoko ne abon ado afi mo ke ha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e danyumbo shin kenoni akedrole inshallah kenyu ba sumo o ba chano keje bi ene be amini amina mini benegba beni bani ifo anabi sallallahu alaihi wasallam ke oti maulidi da ka me feshi gantaka ka she bi ene ake ni jibriba ni aye zamzam ke ha amina ne nuwe yana ne fani bi Muhammad sallallahu ke on famo etishi ke ga wulala je ga abaye unya fo ashka me in the name of fisabilillah wallahi fisabili shehu ela ga odichilo inshallah okay ñu asmo wa ba fo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Question ko ye. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم مكو كاكشي أي نكتمل أي مكو ناتو محمد شي تاريخ ني إسلام كبا هو بأسانيد الصحيحة كإسناد كوكاجي أبي مكو نكمل ناتو محمد جانبي محمد صلى الله عليه وسلم shani gbe ya ke sha be ekula banya che mugwa ke Muhammad nam Allahu a'lam be kan ka na ta banya che mugwa ke Muhammad shi an ay report ko sahih ko na ka shi ashima shi le huna kan ta ma chole Muhammad no hani wana ke shi gbe den che Arabs bi amelegbe poten like amefe ko used to na kan gbe no hani Quraysh bi e bila ke shi te baleten no wo kusun gbe ko ugbeji ni wole bi no we kunu achusu gbe ni ekule wonu ko dan gbe ni be common le echon ake shi eto ni nyumba akanfule ni gbe ma de san humi ni ajie ene woni wala ke Muhammad sallallahu alaihi wa be
isnad ko sahih ko ne ba ke ashimasi bi ashimasi launa kan ta ma to le Muhammad davi shekul ka ce Muhammad na kan ta mu ko be ka hudan Allahu a'lam shi wa bana kan reporte na subhanaka allahumma inaka nu inji o sa nabi monalo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik